Ini tuh mati lampu, dead lamp, dead lamp. Sebelum dia lahir statusnya bumil. Sekarang dia udah lahir busui. Goklas niro hado wow dingol lukon. Hai gengs, dari mama yang produktif yang sudah tidak bumil lagi. Siapakah itu? Dan tahu ini tuh mati lampu, dead lamp, dead lamp. Kalau bahasa Indonesia Listrik padam. listrik padam. Nanti kamu ketawa kontraksi lagi. Dead lamp gengs. Jadi tuh di Australia itu juga ada dead lamp gitu. Karena hujan deras. Jadi balik papan hujan deras langsung mati lampu. Bukan padam listrik, mati lampu. Katanya mami tua ini kayak di balik papan banget. Kalau hujan deras tuh langsung mati lampu, padam listrik. Ini beneran udah ada berapa lama ini ya? She's a princess. Ada 1 jam. Masa udah ada 1 jam? Mom, Hampir the lah. Iya. Hampir 1 jam ya udah mati lampu. the baby's a princess. Iya, babynya princess. She's a princess. Zoe. Kayak Zoe Iya. juga, Zoe juga princess. Iya. Iya. Dia mau tidur di keteknya mami tua. Diton-diton di mami tua. Kenapa? Kamu mau nyalain lampu, lampunya nggak nyala. Listriknya padam, kesian. Aduh, hai. Dan mama belum makan loh, ini pulang dari rumah sakit. Ini udah banyak kulit pisang. Aku udah makan pisang ya. Iya. Mm-mm. Babynya tidurnya di ketek mami tuanya ini. Soalnya Ini babynya manja banget sama mami tuanya nih. prinsesnya ini tondi-tondi mami tua. Tadi digendong bapaknya makin kencang nangisnya. Tiba di pelukan mami tua, hep, set. Tidur. Aku suka nopung Doli juga ya dulu ya. Iya, goklas niro hado wow dingol lukon. Dingolukon goklas Jabrik. niro hado wow dingolukon. Tatang di rumahku. Mau lihat teh goklas niro ha. Dan hujan, aduh hujan. Petir. Oh, ada papi tuanya calon Lilin lah sayang, Ketsa. Nyalain lilin. Kayak di balik papan beneran. Dan ini karena masih mati lampu, jadinya mau makan di gelap-gelap deh. Finally bisa makan sushi lagi. Mari kita buka. Mami tua jaga baby sambil makan. Mamma, då får det vara för mig. Pelan sushi. Nah, fusosa. Makanannya ibu yang baru keluar dari rumah sakit dong. Fortise. Mamma, fortise. Iya, mit basah. Ya, kita tuang sausnya. Das reicht eine, glaube ich. Glaube ich mal eine zuerst. Okej. Dan ada seaweed. Ini enak banget.
Gimana Mami tua? Pertama kalinya nyobain Mama, seaweed salad, enak. Mantap Mama, banget. Mantap ya. Mama tuh mit hand, oke, essen, oke, mit hand essen. Holst du Stäbchen. Bakal jadi favorit salad ya. Salad favorit. Gelap-gelapan gengs. Muka berbayang-bayang begini. Baterainya nggak sempat nge-save. Aduh. Seperti ekspor. Akhirnya makan sushi juga. Sudah thick, ja? Mari kita cobain. Der thick, ja. Das sind immer Pasti. für Juni. Aduh jatuh. Bitte auch Sushi essen. Mau di mana sini? Achtung, Sini. Ah, ja, sehen. auf hinten aufpassen, ja? Schieb das durch. Ja, die Kasse. Yummy. Bisakah? Und du, womit ich das mache? Gede banget loh ini. Gimana? Und dann liegt wieder von. Hat das Blutig schon lange schon weg ist? Hat das auch das Blutig schon lange schon weg ist? Iya, dimasak kayak setundus loh. Genau. No energy. Iya. Apa itu? Satt. Das hat Listrik. Stunde. Kenapa? Mati. Ya terus Das mati. Udah 1 jam ya? udah 1 jam. Ini lah kocek. Enaknya. Mukaku berbayang-bayang. Sini. Machst du? Ada lagi salad untuk lauknya? Sayang ada lagi saladnya. Lagi? Iya, enak. I don't know why, but Ja. the Japanese call one portion should be not bigger than 125 gram. It's now even 120. Pedas. Ya udah makan yang ini aja. It's very healthy, but I don't know why they ask Also, limit of day. diese was da. Nah, das ist hart. Du pur diese. Also, diese pun. So. Too much. Thank you very much. Thank you. Keine Sache. Aber das, aber ich habe den Begriff vergessen. Aber die sagt, also das, die sagt, das ist gesagt. Glaube ich. Kalau makan gigi stick itu berapa? Tergantung orderan. Jadi, Rame ini 150 gitu sebenarnya. Gembarnya rame kan, saya banyak minum gembarnya. Lumayan. Iya. Enak. Enak. Minumannya juga murah dia. Kalau jangan 35-an, 40, Iya. 25 ribuan. Kayak udah ada gula lecinya, kan jarang gitu. Better. Mungkin kalau ke restoran, ntar dulu gitu loh, ngapain ya di sini untung nggak untung semua diuntungin ya kan, kadang harus pintar nge-manage harus sama To be harga. honest,
The sushi? Oh, ya? It's for you. Nova. Mama banyak deh kue, masih kata coklat banyak lah. Kata mama. Lisa masak lagi. Das war das Einzige, was groß war. Die anderen waren nur so kleine. Wah, Ja, die waren nicht Was so. Aber die wollte ich ja nicht nehmen, weil du isst das sicher mit Fisch. sebelum dia lahir statusnya bumil. Sekarang dia udah lahir busui. busui, ibu menyusui. Sa. Pedas kan? Gede banget yang ini. Mama, die mit Soße getrunken und diese Soße ist auch scharf gewesen. Ich dachte, das wird immer. Kan udah mama bilang itu pedas. Da können wir nicht schlafen. Und der Sohn schlafen. Kenyang, Bo. Wenn man mehr starten kann, dann. Ini gak kenyang-kenyang. Abang kocik. Tadi dia jemput mama di rumah sakit tuh udah yang bilang, Mama, aku sama papa ada beli kejutan loh. Apa? Sushi. Sementara si abang pas habis ngurus dokumen untuk keluar dari rumah sakit, abang bilang ada kejutan di mobil buatmu. Udah bocor ya. Terus aku bilang sushi kan, aku bilang si kocik udah ngebocorin rahasia. Lucu kan, dia bilang ada kejutan, terus dikasih tahu kejutannya apa. Kocik Mama gemes. hat bereits gesehen. Vor Nebenhaus. Ini udah ada sejam lebih ya, 1,5 jam ya ya. Nggak nyala-nyala. Sejam. Nggak nyala-nyala, Bo, lampunya. Lagi kocik. Pedas. Ini pedas, ada wasabinya dong. Sicher? Das kommt. Sicher? Yaudah, aku ke toilet dulu deh. Bye bye gengs, thank you for watching. Ini malam pertama kita setelah dari rumah sakit, malah dead lamb. Aduh, jadi berlilin-lilin sama si baby. Dadah, dadah dulu. Sarangi. Da kann ich. Hab das jetzt auch. Mama makan yang itu aja. Sarangi. Enggak pedas. Ist das nicht scharf? Enggak. Hä, von mir war das zart das gewesen. Iya, aneh. Ja. Hore, nyala lampunya. Mama, das ist nicht scharf. Itu nggak pedas. Kayak nggak makan seharian ya anak. Ih, iya. Ini udah waktunya si baby, tapi dia belum nangis Das ya. war der Enak. Nyala dong, puji Tuhan. Masih bertanya ketek nih. Kayaknya lebih banyak dia yang makan ketimbang aku.